Jaga ba ye ena. Pa yena ras shirele sinka. Neshar kanisa na banyi tenako. Nodi nyoto na gradu ngasiye. Yerubuele sinka lengai te town ne lashet ushago. Ewu nagalagwa na jidu. Oh, mea tu. Na town. Mea Mombasa. Mbanda Mombasa lewu ne bamburi. Ah. Orebe bala na town na bedi. Town na bedi ni mwa. Orebe adol na kuna nu crazy. Padol na duara. Na ena jik singalangai jaga be dole wini laba mbangare. Are ne runyiru moya ay bangoro singalangai mbangare lo bere talasar. Naru mbolo gunoro. Naira walasar. Ne aga jawur Allah ligero ni ubiri. Na una lasar. Na una lasar on my Friday ne gure jara fair. Itu no baga fair. Baga fair. Na jogi ngai jaga ba ye ana. Jaga ba ye na ne rutu sholagine ne me sholagine ro yana nisa. Jaga ba ye. Joga mashama asher kanisa na ngopor masa. Kanisa nguvu. Ni ubiri singala ngai na tumba jo apostle madbuko. Ni ubiri ro jo commanded. Mayana na isi ko mwake na ira naba. Wow. We bi ubiri na ile ore temburono le. Na de yangai ore nyara ra bagira ra. Kanga sagera jo kasher kanisa na mera nyo formula. Na gerage tenduara orosra sabgin big church. Kweli rado. Ni shara kanisa. Ini joki yeki ni shara kanisa. Nejo najo ira dia aja ngana wa shara kanisa. Ajogi yo lorona yildolda ni migara nyokumo. Kai gara ngai masa. Amedi baro ninga rejo or kanisa leso iti sherirara. Either one now to adol be foundation. We. Ore bado. Na yerimba ngobisini kila gitu. Nejo hiyo ngara ini. Ashara ngaje so idian. Nejo na mero ndo na gul. Enen cara ngaje so ngara ini. Nejo kemu yi ngarajo kange na shet. Nejo baba ita faura de janasiai wanasiai ni. Amara na anasiai na gara nasiai yoloben. Netumi ajo a tudungote manyete. Ayeye, yekitudungote. Kai. Na dungo manyete. Nikijoki ni nejo. Na joki dad tomo no yamo. Kore stationary na kisias. In fact no ramo nolong kajira be nolong ta na kenketa namshukuru Mungu. Amani nyobe nyajo ore mali na rabakia. Kemage ngoshoke. Me ngoshoke aramisu simbong. Yes. Dola yelo shaje galo maisha ambaga ni ngwar pe. Tangarage kelo ne mahali. Ba ne odol ana megura da ngop tebati. Yeah. Na mi kiasi ya kwamba megura nyandwa ndo na dola na melo. Pi. Anu ngajo ore we naraba kere nyon na anaganya ba nyanga. Mari kinegara ira sawene de operation. On Thursday. Na bangage ngengete. Ingitok na ijo gara nklane graduation. Ebangage sa tomonari eningra sana bengari. Ne ugen endogi na ga tumie ene na ro ne baga lonya. Ajogi bado talk tesa baga Friday. Kwa sababu umetesa. Amtesa yogole. Support Show, inspiring lives. Olengona ni le Mary Support Show so oleng te bugwi ni gratume yo kitolo shole Kenya gauntini na ba shorma sai gratume yo lo shole Tanzania ndongana go ti Dar es Salaam marodo ajo ara shabiku mo go ti Dar es Salaam ndongana go grengor yote diaspora te US arashu ngulie kwa biake Australia ngobe nabasha nigira ratumeyo agreroroki tenari shata labda ni asubuhi jioni kwako arashu tara arashu nyesa stenge warie agira aitomone narishata nikijo Mary Support Show inspiring lives ora baba ireruwa na kipindi na abantu maitukuja natumaya ki ngati ni nabasha oltungana ko imaiti ndoki nabasha paitodola jo kore tena maisha nake imarimba na goal kake misha nikintingo siligi misha niba eweji ningteru aku depressed kei malunga nake mba kage nengiri
neroni siligi enkai neroni anyu enkai mpaka enkolong nalotu olaitoriani nikilotu aboloki enkoitoi miton ake tinewueji nidol enaa it's over yani maisha yako imefika mwisho haijafika mwisho nimiton tine nijo kitorikine enkai imagine merikine enkai iltung'anak lenyenak ore ake nabo olong ebaiki naa kekewarie ore nabo olong naa kekenyu na ilotu ake sii aton tenewueji aishuhudia enkai ore iltung'anak pookin layau Mary Supecho iltung'anak oota safari mbaa naimaitie mpaka nedol emirishoi enkai tiatua enkishui enye neeku totona tinewueji kigira airiamari tenarishata sidai oleng nikijene Mary Supecho agira sii aomon support inyi subscribe to my YouTube channel. Kuna watu wengi wameuliza till ya kusupport nyeni like camera person kiara iltung'anak oos editing tiniyo ni support yo na till number iko pale kara camera person tendewueji Sami Jeff mambo kata Jeff tinewueji na peendelea na siai pookin melelek kake gore mpaka nene taretuko yook enkai neeku teniyu ni support yo till number iko hapo chini. God bless you so much nashipa oleng amu kiarara rosinga lenkai overseer Sasine. Hey, I'm so glad. Agra interview lo mpapa tiatua narishata nikijo ene Mary Supecho and I'm so glad asho papa kanisa sapuk oleng ahama itengen youth na atodua apa mbaa kumok oleng tenilo radi neweji iwezi dhani ati ushago hapana very classic kanisa sapuk esoit yani eweji sidai oleng na keeta sininye safari omba naimayo mpaka nebau enewueji neeku kalake aisho mirorokiyo na gira itomon kigira airiamari pole pole tinewueji usitoke usifike ati unatoka kwa interview hapana unaweza hata download ni watch ake baadaye nikimayian enkai kaji nanu nayau sim Mary Supet nara eneleshao neeku karibu oleng papa asholeng karibu Mary Supecho asholeng my daughter na asholeng tenkaraki niewuo asholeng kimpaka apa last year kake etu kitumoki madamu apa erishata entumo ndomono apa nikitii apa alotu najo apa alotu aya nesha atungeweza kukuja kake karibu oleng asholeng enkerai yes may the Lord bless you amen kimayian enkai oleng tenkaraki sesidi niasita tolosho le Kenya tormaasai pookin amen likigira asuja yes kimayian enkai oleng esai tenkaraki nigira aitinyikaki yiok maendeleo kitumoki ainosaki irmaasai naitaasa yiok enkai yes niking'or shaake nisho ibono lenkai naitaasa enkai atejo ashe tenkaraki enkitomono yiolo ajo king'oru apa telde ari nikilaikino kake kinjo enkai enashe midimayu naa kejo roi lenkai ore rishata enkai naa nenkai na kejo sii roi lenkai tembuku Filipi nabo eleoro loiteru esiai sidai teyiok naa ninye itabaya so aisho enkai enashe kaaji nanu overseer Sasine natajo kanyorie Yesu olairajo lenkishui ai atamayiana enkai natalakwa sii enkai aya napa oleng kake atalakwa enkai naitaa enkai osinga lenye tenaishoi nashipakino enkai tenkaraki ina naitaa neeku atejo ashe oleng tenkaraki enkitomono atishipa oleng enkerai ashe oleng karibu sana awadolta Pastor Stanley tendewueji kigira airoroki tine netii nagira ajo karibu sana iliki ake yiok shake nishonosho safari no sipa amurejo etii apa erishata niena toliki sii duo yiok nena baa pookin ompaka ewueji nikintabawua enkai tena rishata amu kayiolo ajo kintabawua enkai ewueji kilepie enkai oleng neeku liki ake yiok pole pole gira aliki yiok maisha ino apa ira kiti ompaka nilotu aje maybe ngolikinot mbaa ake duo niimayie kake nitodua enkai nenkai ashe oleng kaisho enkai enashe tenkaraki ena swali namayianata arashaki nisho sapuk oleng we story we na unyankai mpaka we natii enata majo nye kaisho ena studio ikinyok majo amu ado oleng amu atalakwa enkai aria naaji kara apa oltung'ani oyana amu aitubuluaki torkuak lormaasai na akatajuko nanu eton itu amurati ajo ore pelotu enapa revival le 92
narusudas loibono lenkai kumok oleng naipota enkai naiterua enkai alaku Yeah. amaria na kayana apa da before to la na boro sede na kaing'ua apa ormarei akeyie omayiana kake enyor na balta sar loibono. Yes. Neeku ekiti apa toi lo enet. Kake loibono nera ndai loibono. Megira yiok loibono pi. Yiok kake eakini na yiok loibono amu eeta apa ntokitin nayauni naoki na ore enkolong naoki na meyieuni kulie tung'anak leboo. Lazima ake amu ore naari teneji keeta nkera oloirobi nepuoi ayau nena taleng'o mutasmi apa napiki kule aja nipilo ayiolo naa tip ewoki olchani duo olchani apa duo laa duo eniki apa oloirobi in case kama teniata oloirobi naa keyiolo ajo keeta oshi enkata emusimu naa ketii oloirobi enkop. Ore naa amu meyiolo duo iltung'anak enkai neeku loibono ake peepuo ayau nena tokitin aibooyo. Aja nipilo ayiolo. Na maneloto loiboni nishori nkishu tenanyo. Iltung'anak ake ishori. Ore duo apa ina rishata naa iltung'anak ake duo ishori ina pukunoto. Neetai duo sinye enkolong naeni nkishu kake ore duo apa ino keeta apa duo ore apa tormarei liking'ua yiok naa kelo nisaa ingine nelo oltasat ake nelo ayau taata nena taleng'o nikiwok aatipa nemeyieuni ilomon. Ore oltung'ani pookin olotu olomoni mirrag inolong ina ang'. Nejokini shomo amu keeta enaasita. Nikimwaki ina hali. Kawore tiatua. Na kama duo maelewa kidogo tenelotu oloiboni. Duo nilakilaka ropiyiani. Aitayu olasar tenaa. Kelo nye nemelotu oloiboni. Kelakino olasar odoyio nelo ayau. Aja nipilo ayiolou. Makiyiolo duo apa ajo kebaa ropiyiani naalaki. Neeku mikiyiolo duo apa oleng. Kake ore duo entoki nabo nasip kiwok ake nye tipat tiang'. Ore duo enkata duo nataa. Kake kitayuni olasar aisho. Kake kitayuni naa olasar amu meetai naata entoki nayauni nemetii olasar. Na ore oshi taata iltung'anak wataki kutoa inaitwa olasar. Meyieu nitayu olasar aisho singale Enkai kake hiyo time kesipa pi. Tenelotu oloiboni naa lazima piishori enkiti toki. Lazima naa piishori. Ore amu atoriko nanu oltasat oloiboni eton eitu ajeu kake atoriko naake kake menyor duo apa oltau lai inewueji kake atoriko ibidi naa matoriko tenkaraki entoki naji authority tenkaraki mamlaka. Naa ore piilo enkang' oloiboni piilo enetii oloiboni naa meboli enkidong' meeta olasar lintau mpaka ni connect. Aja nipilo ayiolou keon winaibung' amu midim soito ake duo airoro nejia mpaka netii olasar lintushulaki apik atua lelo soitok. Paa kanyioo oshi peejito irmaasai eton eitu iteng'eni yiok imbaa olasar. Kinteng'enita oleng. Wanajua na ignore. Kegira ake aigino amu kinteng'enita. Amu keyiolo ore ninche irmaasai openy ore meeta orere pookin oshetu nemetii olasar. Olenkai olenaimin. Ata enkitoria naimin kepolosakini lasar le. Kerakini lasar peetumoki oladuo pirara ataa. Amu meeta oshi orpere lemeeta olapolosani. Olenkai olenaimin. Keeta Enkai ilapolosak lenyenak neeta sinye enaimin ilapolosak lenyenak. Naa ore lelo apolosak naa keasisho tina kitoria pookin naba enaa natii. Keasisho ilapolosak lenkai tenkitoria Enkai neasisho ilapolosak lenaimin tiatua enkitoria naimin. Naa mpaka nemeeta ewueji nemetii olasar. Nemeeta orpere nemetii olasar. Naa ekilejita ate tenekijo egira aitobir orpere metii olasar. In Genesis chapter 12 verse 7. Ore pirorie Enkai Abraham ajoki kaamayian naa keeku eishoi ino magland enkop naa kaitaa enkarna ino kitok. Nejo te chapter 7 nejo Abraham neshetaki Abraham Enkai orpere. Kanyioo peetesheta? Kejo peetumoki nena mayianata aatobik. Amu meetai orpere lenkai pookin lemeitakini olasar nemeeta orpere pookin lenkai lemeshetuni ata lenaimin. Ore apake naara kipoito lelo oibono naa mpaka niconnect aitaki keon. So ore apa sinye lipoito etesheta Abraham naa piitaki Enkai olasar. Ore nena mayianat vile naisiligi Enkai Abraham ajo kaamayian nitashe ina mayianata. Neeku nikipuo apa ina shata ekiyen apa. Kake ore nabo olong atii shoo naipang'aki Enkai tempukunoto aranyita osinkolio apa kulo apa lombukui. Mailapa makira duo apa adamu ilo sinkolio oleng. Meeta era apa osinkolio ojo. Kekiaja peitayiolo osinkolio loombukui. Eji enkiyang'et Enkai ang' naiteng'ena.
pira doi etu duo akata duo ining iltung'anak eranyita etu ao duo nashomo na kanisa kidogo hono ndio na 92 kalakwa kanisa oleng enyamal kanisa na rishata nara diterua revival diterua lotu neeku ekiara nenkure neeku enkara nabo niningo singolio na kamanyata pi kisil yani kamany bi oba na umepuku aninga pele singolio jo ola ba yorana yeso ola riponi keli mulo molengisha nani ngapelo singolio nore baran nani paishir na shora diari dem ora nara ni mikiara lono jiri mentas mikiara do balara matak ara mari yete nera barbastani na wengenge ngai yake do ari ko yo naka ningira ke paishir na maila nyenyo wagere kaja aishir nara nesumuroi na kaninga ke nikisoma tu andiko kidogo na ningiyo ke ebukunye ore biblia nyago nanyor biblia oleng nyago biblia olcherela nakatake narakatake naiterua nimpi empiri sangai naiterua ninga ngai beye alako naiterua ako kaninga ke paishir amala nyenyo paishirita ne chomo school ashomo school kawara ba ona school nyang na maya na ragido amu mikiara do yo school do sidai amu kidi aba school na nyingi peto na galaba ne golamu tene ago do lunch time tene to penda sana yir orgeseri na gibidi be bobo ni nangi na rasa abu anyu pera brag yo lunch woi paraje ro beragi school la egara lesson kumo ni ndra na erone etuki inagalo ni bo sasa bani kishunya saa 9 na ge yara kinde gelo ni yara kiyogli ne jangai mara pito kidorara ni bo naba kule naba enyayo naba kule sidano le namelo na nje bo na ukianko au shongore au kera ita unyankore be bo ranga ngine na kelo sangine ne mera ya ndare sugu na ora bana rishara ne mera abadu mera gonarara gonaranda na bigenda ke jidishi dish mera mena rishara na kelo sangine nenge gombe dumage ngo kwamba ragenga sukena ba ekipo nibigo gali ashala okole amera nyakabe jido leng mera no eroni to endelea na ralo na ole nyago kelo ndo shulage orgali okole nimpro nimijara be ni bo sto yede sukul nyago nyelero mi nyelero warna me janyo lunch time ni le sudo ranjani or after lunch time ni bugale ngara ranjani no ala dala de kaji ko nangalaw lunch no na kelo sangine na la gara na law ni wo shargali nyago kaga agwa or the poggin era guli yoga ngai nyago kisomare kaga or nanu small era bagana no class 8 na drop na de baga school na school na rishara na bugo riro yandela ai wallo anara balto akor pasai na ranya alto yandela e sia yeng soma nga salo murano anaka jeno no lo murano amu mesbe na shara shomongo etwalo no murano ora ne kona na amu anyara bang ni sia ngai ai derwa danga ya ipot amu ai derwa ngai ipot ona bani ngeleto lo langai nyago magi na na saidi nyago mara interested ore sia bala la shara la ni abado lanjero la bodor tanan dedu sinde bo marano ole gabal ole do ko etangulia hore na yo amugiri na yo school ne mirigi na yo na school ngaja amena ra kishomoti asnya ona na school ne onaja na rumira amena ra kishomo nyangwa na ra shomo nyangwa etwalo gaga imaye na sepokin ari yang orkire longkulale orkire la rengno niyen do amu aiturujishe nano eno na sigi anya do elara tinarishara na nyago nigbo na yongorire longulale ora bele grengle nigi na kamari lolo jo longulale olo bikilungana audinkia erdo lo keteng no orkire longulale teniara do teniara tara energia enatoki na udi na ore rara ni wedi nom keudo na ilagweru rara ipigira ra merayara kagri ni miara na jina lasma ke pe boro amara na banano lasma vindo berna na kulalen pe yao na pero do ajo in qualify era qualified di tulo kwak yago ay mayina na sena giye ba ko magi or kwak nigi nyangiri dia do aji jigawri na sabo kina sra na bana no bogin mi bungira rele pi
ore kilumba kulie na kata sakira tenkaraki siai ya mamlaka oltasat. Yes. Kake etiu natabaikia ompaka najo ketii ntokitin nemekure nayieu amu atang'amayie Enkai aewuo ang'amu enjeunoto 96 naning ajo aiputakine toltai lenkai kuna mali nilienda nepuoi aomonoki yiok kake kimpot Enkai ketii show aipot Enkai etii show naitoki alo entumo apa nikiata tewueji nekipeto ore paalo ina tumo nalo entumo sidai oleng nihubiri apa singa lenkai loloikayo oltasat apa loji lomatayo niput iyiok oltai lenkai ore paa nanikasikia kujazwa na roho naning entoki najo kagira aipamp najo abolu nkonyek nalau ajo kaji etii asinetoki naning enkituak putakinoto oltau naning ajo kagira kaishir aloito natum olokio sapuk lelesiai Enkai natum akeyie nejing huduma toltai lai niteru tenkisiayiare tinewueji kuanzia 1996 naiteru taa inakata airiamarie oloibono lenkai laijo lo Bishop lai Bishop Mangura laa kaewuo apa kuna olong'i connect 28 naiteru aibung'are enkisiayiare enye kake ore apa ina rishata naa ninye ake asujita lelo tasati apa lelo singa lenkai apa oitangulia tenkisiayiare naiteru taa aibung'are oloibono lenkai kake aning'ito ajo anoto enkiputakinoto oltaisinyari ore enkae natum sii erikoroto oltai lenkai oleng natum induat sapukin naagira Enkai aitodol tenkaraki iltung'anak tenkaraki wueji napa kwanza naa enenkop apa nikitii yiok naa kaning'ito apa aiteru oroi lenkai tormarei laing'ua naa kawosh kelo nawosh enkomono tormarei ketii ninye enkolong nabo nikitoosho enkomono dama iterua natii ena revival kinterutua naa atum ena eewuo enenkiyang'et Enkai neeku kiata kaata entoki naji erumoroto oltai lenkai naa kibidi paas ena siai naitobir ake enkomono tormarei nikimpot fellowship sapuk oleng ore apa oltasat lang naa kulo Nyangusi ore apa kulo Nyangusi naa atari oleng tesiai enjeunoto amu kiba etii enkolong natii ake maikeno nkonyek aomonoki shai nejo maigil alotu enaji amu enkaji naikeni nkonyek aomonoki shai itu aikata kining entoki naijio ina nejo penyo nigil alotu enaji asi ore nabo olong nawosh fellowship tormarei ore pawosh ena fellowship nawosh fellowship nairowua oleng nilepu oltasat saa 7 niterua ena fellowship nikinteru aaku eseremita nilepu oltasat ore apa ilepu oltasat nejing atua yiok nilepu olchipishipi lemesapuk eeta nidapash yiok aidapash nidong yiok kabisa kake etu ake mitina kiendelea nidong yiok kake etu emitina kiendelea tesiai nikintoki ajing enkai aji inewueji nikiwosh enkomono tiatua aji nishoru oshi Enkai shakenisho oleng nolong ishoru duo Enkai neyau Enkai shakenisho ore baada onkolong'i uni nenyamalu ninye oltasat nibok nkulak ore mintoki ore after 5 days negil entasat naatoiwuo enkeju entasat naitangulia ninye nenang'asa agil enkeju after 3 days naa ninche apa naarita ntae meeta apa ninye yiok entasat metii apa entasat naarita yiok ketii ninye fellowship kake ore naa peelotu oltasat neeta naa kidong'ito yiok pookin kake meyieu apa ninye entasat ena siai kake eeta naa kibidi amu eetuo iltung'anak kulo lormareita neeku ekitii pookin ena fellowship netum pookin matotoni ore taa kingo nejia after 3 ore baada onkolong'i nejo ninye entasat lorkeek negil enkeju ore peegil enkeju ore enkolong' 5 nibok ninye oltasat nkulak nejo oltasat kiata apa osinka lenkai likiboito ojo Moses Olendiai nejo oltasat nejoki oltasat iyie ayau ena nyamali amu enata kulo maasai liwidong tiatua ormarei oomon tenkai iyie oyaka yiok ena nyamali amu enamikiata ena nyamali atigila nanu enkeju lele iyie oibokito nkulak nejo mpoto lapa kanisani najoki orpastai oltung'ani apa lenkai ojo Moses Olendiai maape pilotu aomonoki oltasat amu ikuna nelotu ninye aomonoki nebaiki oltasat nesidanu naitoki ajoki ore teninko omonoki ele tasat kenyor apa ele tasat lang oleng inkaikok kenyor teneng'obi ntoki najo najoki tigila ina kiyang'et najoki naa tigila tekiswahili temincho ake metoning'o tekimaasai najoki tigila ena pukunoto amu enkitoria naimin ena nagira naa ore ena toki kelelek elotu aitore ormarei lang najoki tigila tekiswahili temening ake ele tasat neomonoki osinka lenkai nikiomonoki ore peegira aomonoki naa kijito ake Enkai toning'o taa dii enkomono ekuna kera ainei toning'o amu mikingil siyiok enang'ole nikitaasa niterutua oshi Enkai ayau erasaroto ore ebaiki ina rishata neeku kajoki oltasat otoomonokoki nalo aomonoki
amonok pokira re entasat naiteru anyor oleng naiteru atum omom teninche naiteru abolori tara aiteru alo tara alikero lenkai neeku naiteru enosoro lenkai naiteru tara huduma naipang inewueji naipang taata matii apa ewueji neji kipeto kipoito pooki laisinga lenkai nani nanu enkiporoto paalo ewueji neji endonyo sidai inakata olari 1997 nikijoki enkai shomo endonyo sidai najoki shomo yie endala endonyo sidai nikiriamari pooki laisinga lenkai orokuni oltung'ani lisinga lenkai lagira ajoki Moses Mbiai tenebo oltung'ani ojo my brother ojo Paul nikipuo inakop nikipuo ayie atum enkata sidai nikipuo ewueji negol na tolchani kishomoita airo kanisa ama ina saa igira alo endonyo sidai toliki siye duo yiok ina safari ngolikinot labda niimayie tine aisapuk tiatua huduma ngolikinot natii atua huduma ashomo taa ore paalo aiteru enkop na huduma nikipuo aiteru huduma na ore ninye entoki edukuya meyiolo iltung'anak oroi lenkai iltung'anak oolakwa pii lemeyiolo oroi lenkai nalo likae marei nishori yiok najoki yiok oltasat apa ojo Ruben kaisho ntae ewueji nipikipik kanisa neenteru telde shani kitambo alotu aing'uraki ntae ewueji naisho ntae tele shamba lai piipuo ashet kanisa nikipuo ayie for 3 years nikinepu ayie challenges nikinepu ewueji na kenyamal oleng nikinteru huduma tinakop tentonata olchani toolarin orokuni kitii entonata olchani naa keshaita aja piilo ayiolou nimiata ninye oltung'ani likimbak nikias for 3 years naa kelo ninye natii adamu enkolong enkai Sunday nabo nashomo na nikipuo kira okuni ake enaa yiok oshiake naa nikijo maape eetae enkai tomononi nagirai ariku tenkanani ojo lenkoitiko it was on Sunday nejoki nikinepu duo kulo washirika lang amu kiata apa ore apa ilo marei nikiata apa entomononi enkai kerai apa najo Faith na nikinepu ajoki emikinyia taata ibada nejo aya entijing'i ntae ibada amu naa ninche taduo naishooki enewueji entijing' ibada amu ekimpang'ita yiok ekipuoito sukuku natii enewueji naa Sunday taadoi najoki nipuopuo doi aing'ua kanisa nijo paaya amu keetae naa sukuku pamaa nilo sukuku nimikitii najoki Sunday taadoi nejo nche endele ntae nkielewa enkai maape yiok sukuku nikiimaki ina hali nikitoni ominyaki oltasati nanga duake yiok huruma amu keshaiki yiok teboo nitoki ajoki yiok entoki naji ai service naa kelo ninye ning'ua yiok enopeny inaaji alo ninye sukukuni kauraki yiok te pookin netaasa Enkai nikintoki apuku tinewueji nikidou baada 3 years nikipuo ntae ashet enkiti anisa apa kinyi edukuya nikitesheta ntae kateshetakitate naa irmusungu yiok oteshetakitate ore apa ina rishata nikiwosh harambee ina record oleng I think it was 2000 nikiwosh harambee ninoto 30,000 that's a lot inakata ore inakata naa kiwoshoki nena ropiyiani Enkai nikishet ina kiti anisa nikishetaki anisa nikinteru akeyie aponari naiteru atum iltung'anak oomayian akeyie nikinteru akeyie aibung kake etudupaa nanu programa na ore ake pemetii nanu programa nihubiri oltung'ani apa lenkai ojo Moses naa tenemetii ninye naa nanu programa naa kelelek aa nanu programa naa nanu oitoki aihubiri aitoki aata apa enkai najo Faith naa nikiata lomon tenaata enkiti rally apa nikintobir naa kibidi paa nanu aigwet inkwashen najoki shomo ng'urai mikiata ntasati eton apa ina rishata mikiata neeku nanu aitobir program na nanu aitoki ashukunye ore enkolong nikitamayianaki Enkai metaa kiteyieng'a enkine nanu olo ayieng nikintoki nanu aitoki aitobir nelo ena kerai aitoki ninye aibung program naitoki nakwet alo aitoki aing'uraa emoti tenaa ketaasa naa ore pee kindip ena rally naa yiok naitoki aitoti ina kerai apa najo Faith oltung'anak apa lenkai ojo Moses oltung'ani ojo Paul neeku yiok aitoki ashukokino oltung'anak aitoki kake ore tenemetii kulo tung'anak naa nanu pooki toki nikiasaki ina siai nalotu oshi Enkai nalotu amayian nalotu atum iltung'anak lenkai baadaye kake kanyio apa eton itu itum iltung'anak kanyio apa nikigira aiko pee mikinting' osiligi ore apa entoki sapuk oleng naa toonkejek naa kayiolo ajo kelakwa ina kop keloito apa ore apa ina saa naa ore apa ina kop nalo toonkejek naa saa nabo nusu apa ina kata kimanya naa ore pee kintoki adoku aponu abori naa esaa nabo oldaikani 15 ore meitu apa aisho aiting' ata osiligi amu atodua apa atayiolo ena siai ajo ketii Enkai ena siai
ore nye palo na opa mtu a lot of challenges ora ba tasadi na ko sananga so belekenya nkarna na jabe ndonyo sidai nikibelekeny akija ndonyo naro nikibelekeny nikija ndonyo sidai nanga sanado ya kutisho kile balas meyeuni ore ankae kegol abale lomrata kijingda la marita meyeuni ro lankai pi kidianga na ya kitayo kulera sari elenja mamigwanare piara nda lona jo Moses kingwanare ldasari lemu kingwanare nenjo mengaraye enjo mengarai nenjo mengangirinyi na gero ne aligiyo ngangiri ayro dolajo ni gwangiri da dibobo amri na langi eligiro langai so ikara bangol kino na ro weleng ka ore da pokin ora bayni wende dien golikino ro sapok ewe ankayal ras ore na belo ankayal ras ne ngasashe nandi sakiti amwajiro ayola jero ona bolo bilo megere na belio amugere gela dito yanga yama yani yo mi ndo ga sherenga ni sanigi nyakira apona kidogo ora bana ni sang na nesha ni butangare ajani bila yulo ni mija tarman amwe endorna de nonye kishong dawo ngangi de bo aya ngamplea nege ngamplea tara shumara de ngora tilisa na isho yaga sangap maro yoro lankai nege ngamplea ya sarnga binako nege ngamplea kage eje tu anyanka yama yani yo na roji belega nyagilo be rapa lo tiamplea na roji ngasha na roji ashoto pere sida yeleng le tiles la nyara itilikino rangila kanisa nyara ba rangila ba kanisa najo magile lebere jide ligino rangila kanisa amu ore ne na unyiyo kan kai na wayo kan la goni ora ba no long ore nyilo bere ba ngasa sharage na isida gino naji bolognor naji no langai embege nyaka kyasyoki bege asno na dedication ore na ara be bi nija ne me lon ne nyaalo be ron baga ni bonu ay poro singala kai wa yu asagyo dedication I think bishop monere yu asagyo ore be dedicate ne ldo ndanyara sabag na obol nam ore sinne na ga nyara ngai ne nyido re lenye ore rankara kana ni ga nyare lo bere ne ldo ngai awenda nyara sap woling awenda yanda nyara sabo my daughter ne ldo ngai astro tina obol neloru oshinalo 28 amagajara bayiko na lwa kanisa osingalankai lai ara randa ni saigire na lwa kanisa elai Mombasa 2008 ore baldo na jallo nalenya po chama ga ngorisho kashamo word explosion endumo shinara nara osingalankai kila labalero monobo dota nalo enkop na ngasi ore bangasalo nadol enten addressing galankai oltungana ngalfunile erbugo enten oltungana ngalfunile ne dragra ka vedragnya na adia ro I think 20,000 sitters kero ni kanisa na tenedol ore zolo ngana wo ngwa ushago ni jimi kawaida enne shinde jine engengasia ore na badala na attendance 6,000 sitters na iro jadol na nisa na banji dota tino roshi na nosha madola nkai na ibongage kibera bo bishola imoniri amanyo rilo singada ngai yele kiri amari bo girare na ibongage na una lasar kweli radu na una lasar na diga ngai daga ba ye ena per pa yena ras shirele sinka na kanisa na banji tanako nodi nyodo na gradu ngasiye yerubuele singala ngai ta town ne lashet ushago ewu na galagwa na jido mera me town me Mombasa mbanda Mombasa lewu ne bamburi ore be bala dol na bedi town na bedi ni mwa ore ba dol na kuna nu crazy ba dol na anaduara na ena jik singala ngai jaga be dole wene laba mbangare are ne nyiru moya ay bangoro singala ngai mbangare lo bere dalo sar naru mbolo gunoro na ira lasar ne aga jawur Allah ligero ni ubiri na una lasar na una lasar on my Friday ne gure jara fair itu no baga fair na jogi ngai jaga ba ye ana jaga ba ye na ne ru sholang ne me sholang ne ro jana nisa jaga ba ye jogo mashama asher kanisa na ngopor masa kanisa nguvu ni ubiri singala ngai na tumba gojo apostle madbuko ni ubiri ro yo commanded
mayiana naisukumwaki naitanapa. Ore piibiri naya ile ore tenguton oleng. Najoki Enkai ore nye taata ebaiki taata kang'as aiger ajo kashet kanisa nemeeta nye formula. Naiger ake tenduata otoosirat sapukin big church. Kweli taduo. Naitoki alotu aiteru tilari naiteru ena entumo naji taata commanded nalari taata ele tomonoi le ng'ole taata peekindip. Nikinkonyaa mayianat. Mayianat naisukumwaki. Dota nolong ake aewuo naa nabai kanisa nalotu naibukia eilata. Najoki Enkai nchoo paayie nairorie osinka lenye. Neshet kanisa naba nejia. Nchooki mateshetai kanisa tenkop ormaasai. Ninchoo sininye duo resource entoki naashetie. Najoki God command ntanapa nena mayianat meetu. Oh wow. Aiterua naibung'are ena mayianata. Yes. Asi ore kewarie ina explosion nalo kewarie pee Openy. Kiriamari bishop lai. Ibo kewarie saa 8. Nalo atonie olorika le bishop lai. Shomoita omon. Ikipuo omon. Naitoki alo aiperipera pee. Na ore agira aiperipera kajoki Enkai midurra ena mayianata aloidia kop. Njoki matesheta irpee. Katii nanu enkai kop. Wow, ulitamani yani atonyora ena kanisa. Atonyora oleng. Wow. Ajoki Enkai njoki payiana njoki Muhammad ashet kanisa tenkop ormaasai. Dota nalotu oshi naiger enduata 28 napik omatipika enkaji ai neeku ore esunta enkaji ai ketii. Naitoki apik ompaka office apa naata enkiti office apa naata. Naiger naitoki apik orfile le kanisa. Namanya enatoki pii. Nebik enduata. Nelotu enduata aiteru kanisa sapuk nalotu aiteru ashet 2012. Oh, toi neeku larin aja 4. Igira aomonoki nigira aisilig Enkai. Agira aomonoki nairukito Enkai. Netu kinting'o osiligi aja. Netu iting'o osiligi. Wow. Dota nalotu oshi naiger ina duata. Ore paiteru enanisa naimaa challenge sapuk oleng. Paiteru. Ore nye enedukuya naa kaisho Enkai enashe amu aata apa iltung'anak laibung'akita ina duata oleng. Aata likae tung'ani oji Lepshati naa ormshirika lai naa oltung'ani omayiana oleng. Aata akeyie isinka lenkai laijo loo Jackson iltung'anak omayiana kumok oleng. Najoki Lepshati letaa obo oltung'ani lenkop ang' oji Lepshati ormshirika lai naa oltung'ani omayiana oleng. Neji neimu Enkai ninye tina duata. Nang'as ninye layaki plan. Najoki kanyalaki ena plan ajoki tapala matalaa. Iterua naa Enkai aisipang' imayianat. Asi neyauni plan are nikishuko enedukuya nikintoki anyorr eniare. Nalotu anyorr najoki mateshet ena anisa taayio. Ore pee kiponu aashet nikinteru akeyie. Naa kanyo taduo inakata etejoki kigarimu. Dota mayieu apa nikinkilikuan ajo kanyoo igarimu. Amu aidipa naa atayiolo ajo kenyamaliki Enkai esiai enye. Neeku miyieu apa yie mayieu ninye nayiolou ajo kaji cost. Mayieu ninye nayiolou ajo kaji ore ina anisa. Mayieu ninye nayiolou ajo kaji cost. Ore naa pee kiponu aiteru nejoki yiok oltasat apa lemurua ang' ojo Meya. Eji iyieu nishetishete kanisa. Enikijoki ekiyieu nikishet kanisa. Najoki ira adia aja iltung'anak ooshet ena anisa. Ajoki yiok kulo tung'anak yidolta nemekira ninye kumok. Kake keeta Enkai masaa. Amu idipa atoning'o atejo orkanisa lesoit ishetitata. Kiterua naa alotu adol pee kitur foundation. Ore peedol naa ketii mpaka nkopisini kila kitu. Nejoki yiok inkera ainei ashet enkaji esoit yang. Nejo nemeeta entoki nagol enaa enchetata enkaji esoit inkera ainei. Nejo kepuoi aing'orr ajo kang'ae nashet. Najoki papa itafauta doi oshi ena siai wena siai inyi. Amu ore ena siai naa keeta ena siai olopeny. Najoki ore eninko yie kadamu ilo tasat I remember so much. Amu eewuo ilo tasat on Sunday kiata harambee. Edukuya nikishetie kanisa. Eewuo ake ninye duo ajo okay he came like somebody to advise you. Yani oltung'ani outaa ntae. Eewuo ninye enaa olautaroni. Negira sii neeta naa ninye enduata etung'anisho. Enduata etung'anisho. Ejito nchere midimayu piishetishete inkera ainei midimayu amu kashet nanu enkaji esoit yang naa keyieu enkaji esoit iltung'anak oota nkishu oltung'anak oota mbiasharani sapukin. Najoki papa ore ena naa keeta ena siai olopeny. Najoki ore enikinko enkerai najoki tijing'u ninye ofis ang'asa tooko shai. Nejing'u ofis najoki ore taa matodua ajo itumuta. Kake kagira alau ajo kang'ae nasheta ena anisa. Kai sii nikisha yie toonkeek 5.
Aisindikishake. Kaitoki sindikisha era alayiolo lenye Isaac. Kaisindikisha yero ngegimit. Ormugeni. Neeku 10,000. Kaitoki isho enkai yini apa najo nolenga 3,000. Neeku aja 13,000. Nejo naitoki rauna ini enenya nguraka aja nyana aja 5,000. Neeku 18. Na ajoki entoshi duo arambe paning ajo nyintauto. Ama yiolo nyintauto tenewueji amu. Era dikuti na ntomono ninye erara. Nera di niasira nkera ine. Najo ramalaki ore nolong edukuya ni create 1.2. Ore enkai neimwe enkai oladuo tung'ani laji kelapishate. Idipa ninye buo soito tayari le foundation. Ibuo ninye sinyai le foundation. Aja nibila yiolou. Edipa ninye ataasa esiai sapuk. Pekiponu atur. Pekinteru. Ore oshi pekinteru nikisharaki enaaji for niking'asa ashet for 3 years. Ore pekishet Foundation ake nana? 3 years. 3 years. Amu ore kwanza dangas ni miracle asa. Ore apa iroi nai fa people naji anari garmto yo one Benyaki. Ben. Iroi yake na yau ape ormaram. Nebela ngai milango nebonu iroi na irabirta barabara ni weji. Ni connect yo mera ore kila tipa. Nebugoki yo ormaram. Na ngawara tano eshire njeyo. Nijo mairo amu kiyara duake njankaisi. Nijipik irori 126 na foundation. Ore nikijo mangu nanji 350 yakina sayo. Mpaka 400. Niki save over 600. Wow. Idewa nga yase seyene. Nebula nga imilanguni. Ajen ba juyelu my daughter. Ore na do no be ndoki ay koro. Amagirwa dina bishena ni sasiye bidol. Amahema nana neku I know. Pe apega kulo ingora le Mary Super. Ore na rabe kindiba ay robrane be foundation. Ni ndoki koroga. Ore na na koroga my daughter. Nesa ngai miracle. Ni nyongolo ne boss midini 200. Ne koroga idu ay le. Ay koroga ra do ay slap. Apega slab agidiba inosa mami. Nidaru ni ay slab kuanzia saa 3 endedekenya mpaka saa 3 enkewarie. Na iltung'ana 52 ogira koroga. No nitumia rori are enkare noshi 10,000 liters. 10,000. Karibu rori yaro nusu. Rori yaro nusu. Nyasa ngai. Dota roshi na ala paidip na kata atipika lakramanyinoto. Na altuatuma attack torono le. Na kile shatata ore na bega ntasheye ndiba itasheye kanisa PB na altuatuma attack torono le. Na tum attack na kwa nini before tuambie hiyo attack hiyo 1.2 ilitosha hadi kusimamisha abana kagera bola ngai vile aluna kalwa na inosa vile engidibara vile na ndanga yasa na sia asmelodu aino sa na shakni shebo vile do na vile na iwe naji dibai na rumo shi attack na rabira shankaji ona be anatuma attack tornode na muyu na garaba ordination December na conference na garaba conference na gara aendelea na conference aba aidip na wedeni ana district of Asia na tuma attack tornode. It was to 2017 na tuma attack tornode atuma attack torono na batu attack na muyu yakido na arabanga kanisa na hama abolta kesaju na muyu yakido kimchezo na maro shanaya na muyu na tuma attack enemy na muyu yakido kimchezo na jikonji na muyu na jima ira hospitali na kasinyalo kirengelani weje on Monday ajalotu na ngoro singiti hospital na jawo cake ikazidi nikasidiwa tena kaitoki ore Jumanne nalo kiserian na jima ishor cake analaga gire moyane kaja alotu ore Aramisi naigilaki the same na mpaka nibi nyao mpisha ya ngira ya rumena moyen megrad na saga meyolo na gaji kilo na jasi dara na ore kila gresho kala jasi ya gire moyane andele kaja andele nikeno manganda milango pi na muyu almost ngolong wiki ngolong almost 2 weeks ore wiki yare na kupi megurara sidai na ga embisha laushi embisha inara na bishana
naalauni enaya pi kaure nanu etaa kagira olopisho aja nipilo ayiolou naning'ito sii ajo mekure naa kagira aye nikiwa mzima amu kaning'ito ajo kalolong'o osesen kagira naa kamuoi naa asi naton naa sii abaya naujo ore peedol oltung'ani nejo kapir nemekapir emoyian natijing'a pii tiatua wiki are ake ijo duo etu ajoyu kaitindil enkomom tenidol duo yie nijo mamuoi pii kake ore naduo nanu ening'ito apeny ajo kaikaja kamuoi amu ore ninye kwanza atobiko nkolong'i 7 itu airura nabik nkolong'i 9 itu anya endaa mekure iyata appetite maata appetite ore njo maata kainosita emion naa ore ena mion kaalauni nenkoshoke aning'ito kake newisho empisha nelauni ajo kaja etii nikitoni duo taon oisho enkolong neishunye ordination etu kintoki atigilaki ina siai etigilaki amu atamoyia naa etigilaki ina ordination ore kake itu egili conference atii iltung'anak endelea conference encho ordination eton nelo bishop lai aitasheki osinga lenkaji Reverend Sekendo nepuo aitasheki ninche conference osinga lenkai laata te kanisa omayian oleng kaata iltung'anak omayian oleng entomononi najo noo Salome entomononi ai hoo netanyamal sinye etaa megira aihudumia naata iltung'anak lenkai lajo lo Jackson lo Daniel Spade nepuo ninche aas ina siai lo Isaac nepuo ninche aas itu itashe esiai enkai atii emigil amu this is an attack nentomonakita amu kashukoyo enkai asi naa sipitali ore oshi enkolong emusho natejo ore ake peekenyu taata ishu naisho enkai enashe ore kewarie umelemewa kabisa nimelemewa kabisa ore teipa noo saa 9 atii sipitali nelotu likae dakitari nelotu aing'uraa enkoshoke nejo ore ele tung'ani mpaka nitaasi ele tung'ani operation amu ore noosho tenewueji etoyio mekure taata aikonji ore yiolo ajo ore oshi enkoshoke oltung'anak enana teneeku enironyi aikonji tenijo awosh ewueji naa ijo til yani ketijing'a gas kiasi netaa tenijo aikonji etii empira ore nanu namaning'ito esumash natobiko nkolong'i 9 itu anya endaa nabik nkolong'i 7 itu airura ntoki naji nanyamalu akeyie oleng nejo najoki oltung'ani lasima pekintaasi operation najoki oldakitari ore ele dakitari ayewuaki najoki oldakitari duo lina sipitali piipang ele dakitari latejo kaitaasi operation najoki oldakitari ele liopeny sipitali najoki tenelo nye netaa kaitaasi operation neme ele tung'ani laitaas nanu operation amu mibung'are oltau lai ele tung'ani pii nija atiaka najoki na wenda ore idimayu nye ele dakitari naa kadol enaa nye apa atabaa likae tung'ani oltasat lenkop ang netu ebak aitobiraki kake mayiolo nanu lakini roho ilikuwa inaniongoza inakwambia ninye netu apebak netu apebak ore peebak netabai ainyalaki najoki tenelo nye netaa kaitaasi operation neme ele tung'ani laitaas eketoni amu eshomo ninye ele dakitari kitok nelotu olikae dakitari kiti naajoki kesipa ore ele tung'ani ligira anyany naa ninye otabaiki ilo tung'ani lijito amu maipodo ilo tung'ani enkarna amu eshomo ninye ilo tasat asi naajoki ninye etabaa asi neeku ata atii sipitali katii ake atua oltau etii naata amu I think it's a spiritual attack amu spiritual attack ore kewarie marikino aikata nebau my bishop Mangura saa 5 enkewarie nikilotu adol nalotu adol ing'ua ilo dakitari entumo apa naing'ua najoki dad tomonoki amu ore situation natii naa kiserious in fact ore apa ina olong kajo apa ina olong tenaa kenkiata namshukuru Mungu amu aning'ito openy ajo ore mali natabaikia kemake enkoshoke mee enkoshoke ake etami osesen pookin dol tayiolo oshi ajo kelo te maisha ompaka ning'uar pee tenkaraki kelo niimaa hali mpaka neeku dol enaa mekure eeta enkop tipat eyie nami kiasi ya kwamba mekure nye nadolta namelo pii aning ajo ore ewueji natabaikia temion naa enakae nye apa aing'eng'a nelotu oshi bishop naomonoki kewarie in fact naomonoki bishop kewarie saa 5 na ore inolong ore ina kewarie netaa kalopo entoki nashula osarge ayiolou entoki naji ng'iro ore oloshi tokitin oomonyit nelopunye pookin aponu pookin boo neeku kaitau nena tokitin oomonyit nepuku olchafu lementorroni eeta naa keshula osarge
naa tenapik entoki kemu basi naret Enkai naomonoki ore anara apa ele kijanai lang orkijanai laa etiu duo enaa olalai lake marehemu lang apa ojo Ketuyon naa ojo Martin naa lolo kijanani nemayieu ele kijanai aing'ua netonore kewarie nipang neshuko Samira naa piidipi paidipi atomonoki nipang ore saa tomon obo nebau kegira sinye alotu aing'uraa enaa keton aikaja aiko nias naa ninye Enkai naipang'ieki inoolong saa 12 naipang'ieki ositima otii Ngong otii ene nejo Ronkai naayie ele sitima ore paayie ele sitima ore paayie ele sitima amu kiado ina story oleng ore paayie ele sitima netumi ajo aatudung'o Manyit kitudung'ote kai naadung'o Manyit nikijokini nejokini iltung'anak eng'oru tanakata saai eng'oru oltung'ani obak ele tung'ani tanaa piitaasi operation amu tenitu easi ebaiki tanakata after 3 hours 4 hours mitokini aret ele tung'ani ore tanakata peeji nejia nias ninye Enkai ore ena sipitali natooshieki ositima etii oldakitari oing'ua I think Malaga Kana ping'ua oewuo adol oltamoyiai tinewueji neoshoki ilo lina sipitali nejoki atii inewueji nejoki wou amu lelo oltung'ani wou naa piilotu abak ele tung'ani amu idipaki atooshoki oldakitari sapuk ore naa peejokini wou tabaa ore ele dakitari kumbe naa ena sipitali sana natii ikaja etii ore nanu naitasieku nanu mara moja aya enewueji aya sipitali neeku ore ele dakitari kaasujita sinye tesiadi etabolo duo enkaji emilango tayari ele le Aga Khan ore peelotu ele dakitari I tell you ore ninye paadol ake inji najoki iyie duo ake aanyita najoki Joseph iyiolo ajo keya operation ino 4 hours najoki metii enyamali tenaa keya 4 hours metii enyamali naajo taas counseling najoki nyoo duo shomo tabaaki I'm okay najoki saina najoki shomo isaina naajo taas counseling najoki mekure dii ayieu counseling amu atamio tenashomo nalo najoki nyoo shomo maape shomo ntaasaki nyoo ntaasaki operation nalo naa kadamu ajo atijing'a Thika saa 7 endama naa ina saa adamu aing'orishe nadol iltung'anak lang laasujita osinka lenkai apa kumok oetuo ore najo saa 7 Thika kiroshi apa ina toki oleng nalotu aputunye saa 5 enkewarie ewa more than 4 hours ewa saai kumok aateyiang'aki nanu kake ore esaa naewuo nanu apiu natopiwuo saa 5 enkewarie saa 7 endama napiu saa 5 enkewarie ore paapiu napiu etii memory enaduo ake wueji netii najoki oldakitari tiaki iltung'anak metijing'u amu kagira aing'orisho najokini pastor sai imekuwa usiku eshomoita adol iltung'anak watu wameenda nyumbani sai ni saa 5 ya usiku najoki metii enyamali asi naton naning' ajo ore ninye kwanza openy enadama inyoo kumbe aitaasaki naduo operation aateyiang'aki duo atudung'ote naa Manyit neeku etudung'oki emanyita nabanyi sapuk akeyie oleng nedung'ori naitokini aiunganisha ore tanaa nanu naa emonyit nusu aata etutumoki ore naton te sipitali for 2 weeks ore amu aitaasaki on Wednesday maarikino aikata aitaasaki Wednesday operation ore on Thursday naipang'aki enkiyang'et enkitok naijo keeta nkilani e graduation aipang'aki saa 12 ejing'ita saa 1 enkewarie nelotu entoki naa kaatonie ene naatonie mpaka elukunya najoki bado tutakutesa mpaka Friday kwa sababu umetesa amu ntesa yiok oleng kake itu apa yiolou ajo nyoo ena nagira ajo nolong taata abolito endamunoto ajo olarrabal lemeimin apa ele laikaja lari nadol pii enkitok ake eyang'ita enkitok naata nkilani narook naijo inoshi e graduation yiolo oshi ajo keetai graduation noshi kilani naship iltung'anak te graduation nadol ina kiyang'ita enkitok naa kaatonie elukunya mpaka nkejek inewueji asi naning' paibung' ajoki ekintesa yiok mpaka Friday aidipaki aitaasa operation najo sarge le Yesu nashal naa dii amu eton naa ore orbaye kaashal nara week penyo ninye nailumikuna kake aidipaki nakata aisho esimu nanyo taa nadumunye najo sarge le Yesu nelo enkiyang'et
nadumu oshi esimu naoshoki oltung'ani lenkai ojo Bishop Monterey najoki daatomonoki dii amu kumbe doi apa ele arrabal naa olenaimin apa basi naomonoki ore naa paaomonoki naomonoki ake nelo itu aikata aigil adol nakiyang'ita mpaka taata naton nalotu aton tiang' naishiu naton karibu ilapaitin oora ile itu aikata aipang naton amarecover atisidana taata nalotu Enkai amayian naitoki ashukokino huduma neng'asa kanisa aitashe inakata pii kanisa ilikuwa inaendelea mzuri inaendelea kake tutoki ashet itu kintoki ashet mpaka na ina duare ibonirwa nalotu nashukokino huduma naiteru taa my daughter naitoki ashukokino enkisiayiare ore apa ina anisa ang' nakata nikintabaiki ore 28 kindipita seminar naijo sapuk oshi nikiata te conference metii apa ina anisa taata eton itu proof naitashaki najo oltung'ani kwanza ninye eton was it 28 ama 2017 kayiolo ajo ore na 2017 atobiko naiteru alo kanisa mosua sita 2018 ore naa paalo nang'as ninye awosh entumo najo enoolari lentirma atijing'a naa najo mpaka naibonoki kulo tung'anak Lenkai mpaka enkishui ai ajo lasima peekibik ilari lentirma ore yeremu najo ene Sakaria nejo kedolta nkaulele nkayiok ontoyie tigiran nedoli irpayiani kituak ontasati moruak eeta ntirman nang'as awosh entumo ore nara paishiu ake nawosh entumo najo enoolari lentirma ajoki aibonoki oloing'ang'e naibonoki ina murua naibonoki Lenkai apa oetuo ina tumo ajoki ekibik ilari lentirma mikiye tenkeeya ekitisho amu kagira ai-revenge agira aar ena naji tormang'ae apa najitas najoki ekibik ilari lang lentirma nikiwosh entumo najo iltung'anak eyautu naitobir posters naaltasati kituak naitobir entumo naa ore peedol neji kaatumo dii aata oltasati kituak kumbe iyiok agira aibonoki ate ajo ekibaiki ilari loltasati ilari lentirma nikiwosh entumo najo iltung'anak pookin peeyau entirma oltung'ani ayau eng'udi peekiomonoki enaa ormonekie lenkirikuata ajo nchere ilo abaiki ilari lentirma nikiomonoki ore 2018 mwisho nikintoki awosh seminar ore peewosh ena seminar naitashe te seminar najo iltung'anak ore apa ina roof naa keyieu apa mpisai kumok oleng keyieu apa ina roof iropiyiani kumok oleng apa keyieu apa ina roof iropiyiani kumok amu kegira apa ina roof ayieu 3.4 metii taa mpisai ofundi etii fundi ore naa yiok ushago naa dikitii naa ekinyamal naa akeyie kake etabolo Enkai emilango 3.4 million neas Enkai ore arambe dukuya ore arambe nikitoosho ning'as atum arambe nikinoto nikiwosh arambe nikinoto 2.6 kake atii iltung'anak ore 2018 ekipik enaji roof metaa ore 2019 kiwosh enkae seminar ketii enaji roof nindipa atijing'a atua kanisa nenda eton itu kijing eton enda kanisa nakitii amu etii ina roof najo iltung'anak ore 2019 amu seminar kindipa 2018 najo ore 2019 ketii enaji roof na ore naa nijo nejia nee ijito entoki naa king'asisho nikiwosh nikiwosh arambe nikitum 2.6 ajo piilo ayiolou neimu Enkai olairasa nisho yiok eika nikitimira 600 nikintoki amirr kulie kishu nikijo maikonaji nikitum roof e kanisa nigarumu yiok roof e kanisa 3.4 ore ena roof neteshetaki lapaitin aare onkolong'i 10 roof ake kekenyu ake tedekenya Sunday ake metiiki kekenyu ake tedekenya shumata iltung'anak kekenyu ake shumata etiiki neshet lapaitin aare olapaitin 10 neas Enkai nenking'asia nitoki Enkai abol imilango niroki orgavanai olapa ojo Ole Tunai naajoki kayieu nintobiraki naajoki kayieu nintobiraki enkiti siai paalotu kanisa nikipuo naa awosh shai peepuo naa aret tenkaraki Enkai ake sinye naikitikito God is commanding because kama nanye Ole Tunai amu sometimes guest politicians amu county enye nikitikito nitoki Enkai command ilo tasat ele gavanai le Narok nelotu naa ajoki natum tenkang olchore lai oji Ole Pshari nelotu naa ajoki anung'e jisharata kanisa sidai najoki ekigira dii ashet kanisa naajoki tipikaki arambe olapa liare paalotu ore naa yiok kawaida ang oshi miwosh yiok arambe tolapa liare mosua saba oshi kiwosh peekintaget iltung'anak le kule ntomonok amu ninche kiata
Pegin tagel ngishu amuna ayo ngishu. Neeku naa ore oshi yiok neshi Bibiri kiarambe. Iwo ina nejo yiok mwezi wa pili. Nikibwera ile rasa lojo letonai mwezi wa 11. Nelo ninye lapa le Romo nobo ilwana ingila adua nempanga yiok arambe nelo ingila atum esimu enye ompaka ina olong tedekenya. Gira ake aipanga ajo etejo apa olet Etejo. Ore peejo nija etu naa kintoki atum communication. Najoki apa oltung'ani ojo Lapshari nyaada oshoki orkafana esimu nejo makire nye tipat oshoki metabau arambe netu aikata kintoki aliki. Najoki tapala naa maendelea. Nikimpanga arambe najoki oltung'ani lenkai ojo Isaac 300 ade kidolta tena arambe. Najoki miure akeyie amu kebol Enkai milango. Nolong oshi my daughter etaasa Enkai duo aitoki aas nenking'asia. Ore nolong ore saa 4 it was on Sunday. Ore nolong saa 4 kadamu oleng. Newosh ele tung'ani ojo Letonai esimu. Atejo awoshoki ilo tung'ani ojo Lapshari ajoki kore duo yie peeruku yiok aji saaja. Saa 4. Saa 4 nolong etaa arambe? Najoki kore dii yie najoki akalakwa kake itumutumu entoki ai eba eneba. Najoki metii enyamali. Paa kene orgavanai eboita ninye nejoki menapa dii arambe entoki sidai. Neeku naa enapa nikimpangaki. Nejo apana peepuo naa nara pookin. Tenakata. Tapala metabol Enkai my daughter emilango. Nolong oshi nalotu Enkai. Ajo Enkai. Neas Enkai entoki enking'asia. Nebau ele gavanai. Etii ake Nairobi nelotu. Kelakwa ninye. Kumbe Narok etii Transmara. Nejo naa enteke etijing'a alotu. Ore saa 7:20 nedo tendonyo sidai. Nelotu enteke. Wow. Ore peelotu. Dota nalotu oshi neng'asia Enkai. Nitabaiki kanisa napa 300 apake ninye nadolita. Neyau ninye ele gavanai oltung'anak oosujita 780. Wow, 780,000. Ore oltasat apa oishoo yiok eika nabo nemiraki yiok are lenkop ang' olapa tasat ojo mee olapa karsis. Olapa naa ore ejo midipayu ena anisa. Ore inoolong neshuku ninye 800,000 apa nigira alakita. Neshuku nena ikai pokira are. Nejoki yiok awaita ikai pokira uni. Ajo piilo ayiolou. Ewaita ikai pokira uni nashukoki ntae 800,000 apa nitalaa. Paitau sinanu ena 800 nishulaki ena 780. Wana duo church. Dota nias Enkai nenking'asia. Wacha nikwambie. Ore esiai Enkai naa nitagolo ligerok ajoki. Meeta nimidimayu. Amen. Nebol Enkai emilango. Dota ore taa sii nolong. Niteru oloing'ang'e linakop abolo. Itodua naa yie amu kinosakini yiok adol enitabaiki yiok Enkai. Ore tenaa sofa kindipa. Hoo nidipa ina anisa amu eton taa dii ake iyieu iropiyiani. Kake ore pee nikitabakitia etaa Enkai Enkai. So kai najoki ntae kiasisho Enkai. Yani nipikipiki nkopisini very classic. Kitipika nkopisini keeta underground neeta conference hall neeta nkopisini na self contained. Kake eton duo idipayu. Na hiyo ni ushago si eti ni Kitengela. Kake eton idipayu. Ore naa nebo iltung'anak lemeyiolo naa kejo ninche idipe. Marapa naa nikipika orpere carpet akeyie amu ore orpere lang naa kejing karibu praise team 150. Yeah. It's a very big church. It's a big church. Na etaasa na idipa Enkai ataasa. Wow. So ora mpaka naa tenewueji etaa Enkai Enkai. Amen. So kai najoki iltung'anak eji maton tiatua Enkai. Naa kenyor Enkai entoki naji holiness. Ore entoki nashipakino Enkai toosinkan lenyenak naa entoki naji holiness. Esinyatisho. Ore apa ena siai naitapeli iltung'anak na kutapeli watu. Metii Enkai inewueji. Iyie ake ogira alimana tinewueji. Meeta naibak Enkai ena esiai enye. Ore peedol Enkai ajo ira faithful toomasaa enyenak tenikincho niasie esiai enye meeta eniko Enkai temitanap imayianat meetu. Amen. So ore tanya agira nyamal ajo iltung'anak this enkiterunoto ake duo ena church. This is not our church. Eton kiata enegira Enkai ayayio. Amu keeta naa apa entoki nitadua. Amu ore najo nabo nanyoraa nanu kanyor nanu osuja single Enkai laijo lo Bishop Oedepo, lo Bishop Mangura iltung'anak oitalala Enkai tenkisiayiare. Kairuk ajo ore naa inatii tenebo lelo singan. Nemeetai Enkai ushago. Enkai etau. Meetai. Kai naliki. Ore nara vile nikinteng'ena yiok washirika kinteng'ena ajoki ore piilotu ene niewuo Enkai kijape napaashari. Enkilepata. Enkai kilepata napaashari. Amen. Na ore enara mpaka kwaya tenejing orpere keeta namuka duo maare.
Kearai naapununye enterit neerai najing'i orperere. Amu menkai meerai dii enkai etaon enkai ushago. We are just serving the same God. Enkai nabo egira aikaja nikilepie standard. Netaasa Enkai ore maalo ena nilotu inakop naa ketii nkanisani tena taon neminepu ina kanisa. Kake meyieu Enkai nataasa. That's a very big church and it's really classic. Enkai nataasa. Ore lelo tung'anak lina kanisa yani I admire. Yani ketii apa ntoki sapuk oleng natadua na nimejifunza tine. Kesipa. Naitoki aringisha kenisho duo. That's powerful. Yau na dota. Ore mpaka enewueji netaa Enkai. Neeku etaasa Enkai kindipa eton kigira duo aendelea tinewueji. Kake kintoki naa aitoki alotu adol enitoki Enkai ayiok amu asip nanu entoki nabo. Mitasho esiai Enkai. Netabolo Enkai milangoni sapukin. Ata ninye mpaka ina murua tenakata kelo ninepu tena sukuul natii inewueji nikitaaniki apa entonyo sidai amu ekias oshi dedication kewarie amanaa lelo dukai etijing'a ildukai inakop tenakata ketii sukuul inewueji naa keponu ilashumba ake kutoka kila mahali neponu ayau mayianat tenkaraki natii lelo ojo commanded. Nitanap Enkai ntokitin ompaka naa ore ina murua egira naa Enkai abol imilangoni. Ore ninye entoki nagira aomonoki washirika laine naa peeshet nkajijik oosoitok amu kinterutua naa aidedicate nkajijik oosoitok. Etii iltung'anak oiterutua aashet ara nanu obo etaa kaidip okulie kumok oleng tenakata sing'ali Enkai oiterutua. Neeku eesita Enkai esiai. So kibak Enkai esiai enye. Kibak Enkai esiai enye. Kibak. Ore Enkai naa kibak Enkai esiai enye. Neeku ore mpaka ene etaa Enkai Enkai. Piaku ake duo iyie oltung'ani asipani. Asipani. Amu iyiolo ajo ketii iltung'anak lememayian Enkai tenkaraki nkoitoi enye. Ketii iltung'anak laa memayian Enkai tenkaraki nkoitoi enye. Ore oshi duo entoki naewuo adol tesiai Enkai tenitauni masaa naijo nena niasishore tenkoitoi enkanyit nimipik kulie oitoi naa nintorie enaduo siai naa ninye etejoki mataasie meeta njere peememayian Enkai esiai. Nibak Enkai esiai enye. Ore mepurisho Enkai. Ore Enkai mee Enkai napurisho. Iltung'anak ake oopurisho kake mepurisho Enkai. Ore peedol Enkai ajo kisilig aisinga lenyenak oosita ina siai ning'uiki Enkai resources. Amu etejo orkerembe lenkai ore nkishu nailonyo naa nainei, irkinejik, irmong'i lainei. Neeku kitanap meetu enkaji enye peeponu aas esiai. Dotai. Kanyo naji indim atiaki singali Enkai amu ketii oshi irkulie loiting'o osiligi labda sijui kama ni faith enkirukoto ore apa iyie piimpang' amu etejo apake ninche irmaasai enkong'u naipang' eng'en. Nimpang' ake nikiboloki Enkai imbaa kituak. Kanyo nai indim atiaki osesen le Yesu Kristo kanisa iltung'anak singali Enkai ogira esiai Enkai. Ore entoki najoki iltung'anak singali Enkai kai najoki entoki nabo kisiligaki Enkai. Ai najoki singali Enkai pookin oosita esiai Enkai torperere kenyor Enkai entoki naji uaminifu tesiai enye. Entoki nabo natodua. Kenyor sii Enkai entoki naji holiness. Amu kelo naa saa ingine neparu naa irpasani kinosita irpasani ng'okiti torperere paajiki Enkai tenedou asisho tinewueji. Kai najoki singali Enkai oosita esiai Enkai maintain entoki naji holiness. Ore in fact ninye apaelong' paalo studio naimaka entoki naji enchula Enkai oltung'ani. Ore emasai nabo araki entoki nabo naitadou Enkai metushulare Enkai oltung'ani naa entoki naji holiness. Tenisuj embuku Exodus 25:8 nejo ninche itobiraki ewueji nesinya paatum atobiko tiatua ninche. Yani tenitobiraki iltung'anak Enkai ewueji holy nitoki ninche aaku holy nedou Enkai asho. Naa najoki singali Enkai mincho kiting'o osiligi tewueji nitabaikia. Pookin eninko mbung'are iltung'anak lenkai oilepita. Nemijo kanyoo piilepa oltung'ani amu miyiolo ajo kaa connection enoto amu aewuo ayiolou enkisiayiare. Ore enkisiayiare entoki naji mbolokinot. Tenemeeta singali Enkai entoki naji revelation naa kelelek oleng etoni singali Enkai tiabori enchata esinkaisho. Amu ore huduma naijo ina tenakata naa keyieu entoki naji embolokinoto sapuk oleng. Ata naa oshi ilo perere ashetita. Ore oshi agira ashet ilo perere maiteru nanu ashet ilo perere eitu eng'as iloibon lenkai lajo bishop lai alotu aidedicate. Ata tewueji natabaikia tenabaiki ewueji natabaikia naa mpaka nabaiki my bishop. You have your father. Amu kaata naa fathers. Kaata bishop lai Mangura naata
my bishop le Southern Bishop Monirei na lazima paipotaki obo lelelo new trust dedication amu mindim arabarna kewon aikata ompaka niata oltung'ani likiti tedukuya liyanyit aja nipilo ayiolou nincho olasar lino nincho olasar lina kisiayiare nindaiki pekiasaki dedication ore naa aria naji ntai ore enkisiai naa mbolokinot ore elasinga lenkai kumok peegira aikwama toowuejitin kumok oleng meeta mbolokinot enkisiayiare amu ninye ebar kewon ninye oasaki kewon dedication ninye oasaki kewon pooki toki naa ore dii ina kelo neetai ormang'ati loyieu high authority amu ore oshi enaimin naa keeta sinche ranks entayiolo ina toki keeta oshi enkitoria naimin ranks enyenak naa kelo ninche aasaki iyie kewon miindim iyie mpaka niata oltung'ani likiti teshumata piimpotu miroro teshumata inewueji ore teshumata ina hali nigira aimaa naa teniro oloiboni lenkai likitegelaki Enkai piiroro teshumata iyie meeta temirasaa ore enkae nentoki naji obedience kelelek naaji kweli naaji amu kitesheta yiok kanisa kake tenamara obedience meeta enelotu ina kisiayiare tenemaanyit ore entoki nabo naewuo ayiolou siri erasaroto osinka lenkai nentoki naji unyenyekevu kilepie Enkai te level nabo ene nikilepie ntadoi kewon kejo tebuku Petro entadoi ate tiabori enkaina nagol Enkai pore tenkata naishaa nilepunye ninye ntae kai najoki iloibon lenkai pookin noosesen le Kristo pookin najoki tenikilepie Enkai ira olaranyani te level naba ene nikilepie Enkai tenikilepie Enkai ira olalikioroni te level nikilepie Enkai migira aikata entoiwuo ino aikata migira aikata that's powerful migira aikata ibene ba ata nitesheta kanisa naba ena sapuk nalang enapa lino ore entoiwuoi naa entoiwuoi mindim ara atagurai aikata kiba Enkai orwuasa kiba Enkai oltung'ani lemeningisho kejo tebuku Hebrews 13 verse number 17 eanyita ilarikok linyi enaa iltung'anak enyoikini aikilikuanishore naa eanyita nemetiarakinoto mianyu doi miyanyit ijo ake duo amu iyieu niyanyit miyanyit engoro iyanyita tenkanyit amu ore naa kulo laa keanyit isinka lenkai naa tengoro eanyit tengoro ashu imitu iriwuata kegira ailasimisha neanyita ore duo entoki naatarite nanu Enkai nemejo naa shakinisho naa keyiolo intoiwuo ainei atanya nelo nedol tena toki kaayiolo ayanyit nanu intoiwuo ainei enkiyang'et naanyit intoiwuo ainei osesen hoo duo nemekure aata naata kake aanyit amu aewuo ayiolou ajo ore enkisiayiare I tell you teniyieu nirasaa enaa oloiboni Lenkai iyanyitaki intoiwuo nikincho Enkai ata washirika teniyieu washirika nerasaa amu ore duo te Bible naa kejo ore etiaki orkipaareta enjameta iltung'anak loiteng'eni laine naa inajoki ata mpaka lelo oiteng'eni teniyieu nerasaa naa enkanyit tenikilepie Enkai te level ata naaji ata iropiyiani alang orpastai lino ata naaji ata imbiasharani sapukin alang orpastai lino oltai lenkitadounoto jo ake piilotu enetii iyanyita naa iyanyita nimiroro ninye ororei obo kuhusu ninye meyieu aikata neimu enkutuk ino oitorono toontoiwuo inonok aikata teniyieu nirasaa te huduma alo enelakwa aja piilo ayiolou neeku kipaliki amu ara naa olaiteng'enani oleng anyor aiteng'ena iltung'anak teniyieu nirasaa amu atodua naa kaata naa experience oleng enkisiayiare entoki nabo narisipu ata netii ninye osinka Lenkai likirikito tiabori iyie kiasi iyanyita akeyie amu ore oshi enkanyit nemepoi ainyang'u mepoi oshi ainyang'u enkanyit amu meetai enemirieki enkanyit iyie ake onyorraa openy ni humble kewon tedukuya osinka Lenkai iyanyita akeyie nchoo nafasi enye so naanyor oshi nanu intoiwuo ainei naa kaanyit oleng so kayieu najoki iloibon Lenkai teniyieu nirasaa aja piilo ayiolou noto enkanyit oontoiwuo inonok ore enkae ntoomono torperere lino meewuaro lemayianata piitumoki atarasai amu ilo oshi peeta entoki naji spiritual covering tenimintumia entoiwuo ino enkiyang'et tenkisiayiare ino meewuaro lemayianata aja piilo ayiolou naa kelelek kigor enkiyang'eta nilaikino atarasai keeta enibaiki nidong
Amu miara na emayiana tontoiwuo. Neeku keyieu ake naa ore ntoiwuo inonok keyieu naa intaa enkiino teniyieu nikii ntoomon entoiwuo ino. Ore enkae mintoki aas ntokitin meyiolo. Teniyieu nirasaa etii ake doi kegira abaiki ene tenkisiayiare metejo oroi metejo entopok entalala. Ore ake peetiu nejia mias ntokitin matejo te kanisa meyiolo. Ore naa ntokitin pookin ompaka tanakata kibidi ake paaliki. Ore nanu I'm very close to ntoiwuo ainei aliki ajo enegira abautua na enetabakia yiok Enkai niroroi lemayianata. Ore naa nisho yiok maape dukuya tenkisiayiare. So kayieu najoki iloibon lenkai laining'ito tenebo onkera Enkai pookin enkisiayiare maanyita iltung'anak ootipika yiok Enkai dukuya nemetiarakinoto. Naa maanyita amu ore ake peekianyitu nelotu emayianata nelotu elalai. Wow, ara swali nabo kama torpastani duo tiatua olosho le maa. Itodua na ketii enyamali submission to the authority to their fathers. Yani ketii enyamali ketii lemeishanganyit irpastani lotii teshumata ninche. Itodua yie tenaa ketii enyamali. Ketii enyamali atua irmaasai lang. Ketii ena nyamali atua irmaasai lang ina pukunoto. Kelo ninepu tenakata isingan lenkai kumok oleng penyo neanyit spiritual father lenye. Tenelo nye nai kwa mfano naaji kwa mfano nai neji kegira my spiritual father bishop lai alotu bishop Mangura alotu nai my area. Nimaniki ajo naa kayiolo ajo kegira alotu niwotiki yie apik Enkai mission alo. Yiolo ajo ina naa disloyalty. Metii enkanyit inewueji. Ore enkae maniki kiwoshoki esimu igira aing'or esimu oltasat midumu ake. Ijo sa ama ina kweli ketii kweli enkanyit inewueji. Ore enkae netii kulie laa kias imbaa ore baadaye neponu aliki ajo kindipa ng'ole ataas. Kweli ama ina ketii enkanyit inewueji. Ama entoki nindipa ataasa haja gani mintoki alimu. Ore ajo entoki naa ore ntoiwuo inonok temtandao edol kake itu ng'as ainosaki. Nesipa taduo ajo etii ina spiritual covering. Neminosaki ajo kiata ena aja piilo ayiolou. Naa keeta oshi ntokitin duo important te maisha e huduma. Amu keeta kulie baa kawaida duo naa ekindim ake nai nikias meyiolo. Kake keeta ntokitin nairoshi. Kelo ntoomon olalikio leboo oiroshi. Naa lasima piiliki your spiritual father. Ajoki aata osinka lenkai oje oyela tayiolo. Paa naa keoshoki sininye meetai milo singo oshoki lo singa esimu ajoki kaloito taa huduma ino. Ore dii ina naa disloyalty migira dii anyitisho inakata. Neeku keeta singa lenkai kumok oleng tenkop ormaasai ina nyamali. Amu ekiata enkesha ekiata enkiti mentality oondamunot eabori. Naa keeta ishora adakini enkiyang'et. Idol yie ena duo inakata itubulua kake mee nejia. Metii entoki sidai naiko nayiolou anaa nira close oleng tontoiwuo inonok niboloki entoki natii oltau lino. Nikiliki doi ninye kelo nye netii olalikio nijo toomon nikijoki nye tapala amu keeta entoki natodua tapala. Naa ore ake peekijoki tapala nipal amu ninye otodua alang iyie. Nidimayu neeta entoki naa keeta sababu natodoli ajo kanyoo peetii ina nyamali. Wow. Naa ketii ina nyamali enkop ormaasai. Ketii oleng. Wow. Ketii oleng. Ore tana nanu aata district aata kulo singan lenkai ano overseer lenye naa ore taduo enkumoki enye naa keeta enkanyit oleng. Keeta dii aiterishaki. Kake maniki ake ajo melauni moobo iltung'anak laijo lelo naata terijo nikitii ilau ake naata ajo keeta iltung'anak laa meanyit enaduo authority natii osinka lenkai ketii ekinyamal oleng. Wow. Ekintoki ake ayau na mafundisho siku ingine. Wow, ashe oleng ore mpaka enewueji netaa Enkai Ebeneza. Etaa Enkai. Ore ina shakenisho it's a very yani ke powerful. Shakenisho ina natii Enkai atua. Na familia yako amu nai imaki inewueji amu. Ore noshi nanda naimagiro ile karikino oshi aata ormarei. Yes. Ara orpayian oonkera 6. Yeah. Na etinyikaite taadoi etii lotii university. Yeah. Etii naidipa form 4. Yes. Netii naajing'ita form 4. Netii natii junior school. Wow. Naata sii entomononi naji Mary. Na aatareto oleng ina mama tenkisiayiare. Yes. Etaa eng'apa oleng sapuk oleng. Neeku kaisho enashe tenebo olarikok lentoki sidai amu aatamayiana apa Enkai oleng kaata oshi ilarikok sidan oleng. Yeah. Ore duo kayieu najo
tentoki naichangiaka huduma oleng naa erikore oshi naata amu keyanyitisho naa iltung'anak lenkanyit oleng naa kaanyor sii naa kayieu najo ashe amu ele emayiana naa lelo tung'anak aibung'akita enkisiayiare oleng aibung'akita enkisiayiare pii neeku ashipakino lelo tung'anak oleng neeku aata ormarei oleng nara sii duo orpayian ara olaramatani aramatisho tenkang ai ore tenemaata huduma naa kara olaramatani aramat inkishu aramat intare ara akeyie orpayian sidai nilo naaji enkang ai naa enkang orpayian eewuo ashe oleng tenkaraki ina shakenisho enkirukoto amu kesidai oleng enikirukorore ile Enkai amu etii Enkai sinke Enkai apa nagira aing'or nejo etii kemuoi apa ina tasat naa kegira apa ajoki piitaasi operation naa empastai afanyie operation ama amu keeta apa enatiu ama ashu itaini enkerai natii enkoshoke lakini meyieu apa nina nejo kagira airuko Enkai ajo kaishiunye kabak Enkai taata lakini ore kewarie nipang'aki Enkai ajoki miata taadoi enkirukoto ajo kaidim aishiunye gira ake ajo ore enkirukoto niata naa ninyororore ya kulala na kuamka but miata enkirukoto ajo kidim Enkai atejinga osesen lino likibak nejo ina sinke Enkai niteru omon Enkai ajo kitaretoki manoto enkirukoto ndimieki ore ake pejoki Enkai na niteru airuko olaitoriani tina saa amu kegira duake ajo kegira ake duo aomon you know we can pray kake mikiata enkirukoto nejo ketii iltung'anak kumok te kanisa la ikiomon tani nikipuo oldonyo nikiyen inkolong'i 21 or even zaidi kake mikiata enkirukoto na ina tofauti oshi oltung'anak lairukok kitajautua tadi pooki kipoito shumata kake ama tenakop iata enkirukoto ajo kibelekenya Enkai enkishui ino oloing'urani le Mary Supetcho iata enkirukoto naijo naata overseer mpapa le Sasine unaona yolo sana kanisa ndio hii hapa acha ndaeka that is a big church na by the Enkai yake nateshata ina kanisa neeku teniata entoki niyieu niomon Enkai niyieu nikintaas tenkaraki ena shakenisho nitoning'o osinka lenkai mintoki ake duo aomon nimiata enkirukoto tafadhali toomono na ukuwe mtu mwenye ako na faith sawa na keret iyiok olaitoriani neeku ore lino le musho kayeti kanisa injoyo nakonoki simu ashe oleng ari kanisa ewueji nejo ndonyo sidai tooltung'anak kumok oyiolo tenilo tung'ua endala Kiserian na ele barabara le Kona Baridi imo I think almost 27 kilometers from Kiserian mpaka ina kanisa nikitii ore iltung'anak oing'ua endala Kajiado na keimu ele barabara oloyie Nkalani nilepu taata akeyie mpaka tinigilikuanu ewueji nejo ndonyo sidai tenigiru kulo tabais nido taata alotu inewueji ore iltung'anak oing'ua enaalo Osinya naa keng'el tesadoki nilepu taata apuo inaalo endonyo sidai naa landbank naanisa mingilikuan tenijo ninye ore endonyo sidai naa keyioloi taata amu is a big church etaa landmark oleng etaa ninye era landmark kweli tenira lashumba neutu iltung'anak naa kejoki ake there is a big church there you can see nintani ntoki naji ina so etaa landmark ore enkae naa misudori naa mejoro ile Enkai ore enkanasa natii oldonyo misudori ketii ewueji neika etamayiana yiok Enkai nadinye peji Mount Olive ajo oldonyo lolorienito ketii ewueji neika na ore itii orbaribara naa kibala ake kanisa na judo kired ka duo red oleng maroon exactly maroon kelli kibala neeku nekidii neeku teniyieu nitum iyiok naitum iyiok naa ekitumoyu te ibada kuanzia saa 2 tedekenya mpaka akeyie kiata morning glory kuanzia saa 2:30 mpaka saa 3:30 nijoru iyiok main service kuanzia saa 4:30 nikindip saa 7 kamili niwei kitii ewueji nejo ndonyo sidai na ore namba ini esimu na 0720 670 361 0720 670 361 na kaji overseer wala Sasine ashe oleng thank you so much ashe oleng tenkaraki na shakenisho kemayian Enkai oleng na sheewo Mary Supetcho atayiolo taata nanu
behind the big church. Sababu kinani soleng. Na mtu anaweza sema kai kama Diana Nisa millionaire so riadwa kage engai na resharaka nego kama mwanashekenisho inoto challenge kanyo iyo nikintas engai kanyo di iyo nikintas ngere nduara alafu gore ndushwe nego yo be mikibagi nduara we lose hope on the way to ninga jolari naja ewa 4 years ewa eroni nye foundation nitoki aya another almost 10 years 8 years now 8 years ewa shereza na hiyo kanisa bedhi imemalizika ama maybe imebaki mali kidogo 95% hiyo kanisa is so beautiful na kaishangaya na shamwa I was privileged na shoma itengen youth tine weji. It's a very very beautiful church. Kidim dranyanga ya rodomo kidim dranyanga ya rasa tenikitum embolokinoto teniki akultung'anak ota enkai nimikintoki akultung'anak oitushul enkai wenkop maisiliga duo ninye katukul amu ore oshi taata niputa iltung'anak bopaashari enakop iltung'anak kulie lelejare olejita iltung'anak wengine wananyang'anya watu pesa marotoni kendai tiatua enkai amu ore ake piiteru enkai command mayianan meetu enikitii na ekitum emirishoi teninye etejo Daudi tembuku I think ni Samuel nejo teeye ore retoto inenkai na ekimir irmang'ati lang nejo naikindim aidasonta tenkai we are able to do everything we are more than conquerors nejo Paulo kaidim atasa pooki toki tiatua ngai tiatua Kristo la nyala laidimi neeku kelo enkai aidime yo nelo aret yo yani kaningita jara doyangai nasikia by them so much blessed kore na shekenisho na ereshara nye nanu tenarin kishuyai na kayiolo ajo ata iye oingorita na kayiolo ajo ekimbelekenya kemayian enkai oleng kaji nanu Mary Support eneleshao aka nayau sim support yo subscribe to our YouTube channel na Mungu akubariki.